Urari muthenya wa mwago na gikeno kinene ma kuri ciana cia Jopasha Rescue Center Githurai ya 44 na uni thutha wa gukorwo macereirwo ni gikundi kia amwe aria mekaga TikTok guku bururi-ini wa Kenya. Mucio wa ciana na uria wina ciana 21 ni marateithiririo na indo citiganite ta irio cia kuria, dawa cia magego, tissue na indo ingi nyingi. Ciana ici citinahota kuitha gikeno kiao thutha wa gikundi giki gukorwo gikimateithiriria mawira mao muthenya ta kuhura nguo, kumarugira, kumathambiria nyumba ciao oro hamwe na mangi matiganite. Josephine wa Garikuria uria ni mutumia wa miaka 24 aratigire ingi mathamitie tunua twao ni kumaka thutha wa kuona ati niwe mwene muci uyu na thengia ya mothe onake arereirwo o ta ciana ici cirereirwo. I was rescued by a well-wisher, taken to school. Me, I'm from the street, as I'm telling you. I'm from the street. Lakini, someone rescued me as when I dropped school in Form 3, and I went back to school. Sindio? Josephine agatariria ati muturire wa kurera ciana ici ndukoretwo wi muhuthu ni amu no nginya athie wira niguo akorwo akiona kindu angihe ciana ici cirie. University, I'm schooling na disomesha. It's not that I have a sponsor, by the way, for your information. Me still a sponsor. I work very hard. I'm a sales rep. Wangapi wanajua kazi ya sales? Me, I'm a sales rep. You struggle. Unatembea from shop to shop looking for orders. Nidi ta Paxson Chege wa Gunya, maithori mako magaitika hindi iria ekuga ati anarogota mwana akamwongithia na nyondo ciake no muthutha mutheri mwana uyu gicoka akihuruka. But she died at the age of 2 months. Mimi nilimunyonyesha matiti yangu. Mnaona? Hizi musione hivi. Zimelea watoto wangapi? Moja biological, moja si. Na to uguo tu muturire kuri Josephine ukondeka wi murito makiria ni amu witikie kana urege nyumba ici ciana ici ciraikara ni cia gukombora na ta riu mena thiri wa makiria ma 71,000. Mimi hata nikuwe na challenge ya rent. We have a challenge ya rent. Me have a arrears of 71,000. Tuko na challenge ya rent. Lakini I don't lose hope. I don't, because the moment I say I lose hope, I will get depression. Na riu ungienda guteithiriria Josephine no mukinyire na namba ya thimu na niyo 0724 308444. Kwiragwo ati muteithia wa muthini ni Ngai egwatagia gwatio. Koguo angikorwo wi hau na ringi ni uriaga kindu ugekira kanua kana ukanyua, ni wega kuririkanaga ati kwina mundu wi handu utari na kindu angiria. Handu-ini ha Paxson TV ni guku mwena wa Githurai gia 44 county ya Nairobi. Nie njitagwo mundu muraihu, mundu muiru, mundu muthungu, just at the same time. Paxson Chege wa Gunya.